And so now, when you young child, doing judgment in the dead, kadig, meba we murana chaiban mela, okay? Pwegitirin aramaskin rakin menindanya me so got limbak, so you kamele. Up como yung ibang kamele scripture. So jilibili ya wana taban men, kosane dio matawata me got magkain sa mo dengilamaw. Mami minalikin masa ng god kay det pogida kay det kitama god. Memang matawa me ibang yaselin sini iban mela mga po god limbak. God melar so iban mela. Okay, masa ng god tame masa ni me panguyang. Karena kesampal kecilengkin rongorong. Ayo ikut saya poson kungkosan rongorong. Armai banyak ngoyaman miyan sa kamele me kati kau ya Mwurin Mehla. Iban sa jawi wagi bang yu tutongi penai mata kam kamai tiana ni senai pebonsa sa ko prong godro Mehla o loi puriamai. Okay? Pangalajan and scriptures Hebrew duari sa kisu agachin masani nuwaya masani, and just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment. Okay, ako sa yame. Kitail aramas chay ban Mehla. Ngoy ko sa iban Mehla yuran. Chay ludiyalera chay paninigan me Mehla. Kumpaga pa chay kan Mehla. Okay, Mehla ka koko no presa sumaw. Ora Mehla. Okay, restibil sumaw preosa. Palingan na rai connected on kauno rai. Preparen ki rai li wangkot. Raba Mehla. Okay, accident Mehla so. Okay, Mehla ka. Elel ko sanding kauno rap Mehla. Okay, Mehla ka, tepel megemirella. Okay, karete kakela kay komo makomo sapal, manaman kichapil kaunta cha Mehla. Ngay kinga bakap mangot chaban Mehla mal. Iban Mehla en sama kom kosanedi. Chaban Mehla me tepel megemiyola. Okay, ban Mehla en sama kom kosanedi o kupurkian Mehla. Wasakos kasi ya murina chay ban Mehla, kati kaw yawi kitail. So chaman ban pitsang. Pogeda emasanir makate kau ya Kitail murana chay ban Mehla. Korean currently man walu, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Emasani we must all what kichay koros pan porla mon was a molang kauno was ankadik, so that one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Ngicha banga de kadengida. Dahme chay wiyan ang palwara chay ka. Mau this wet. Okay? Chay mamot pun sambawat huya selin sa na chay. Ap Mwurin Mehla. Chay banga de. Kaparapor ko may share scripture ka. Imi meditate man sa pileo kap kopreyang niya imen wato kakela kay child der pimpichi child di en tatong ya child matamatao te pena chay menu okay child tu wo kita masanang got masani ab chay kan matawada tama chay men matawa chay lar matawa mi makot panu ya mo ap kay den okay masani yer child korus ya pamporla wasang ka de como moleng kauno ug chay banga dengi songkan me chay wiyanan palwar mau deswet. Okay, karena kakela kay kitchel anson pelatamet eng mensugala te pegan eng men ewang god boy kita masalan god chay banga dek muruna chay Mehla katengi ta achay wiyakan niya chay mimi janan udok Korean temo de payo Paul ko sa yan tumatini tuwan awya na puchak and palingen na warok na disciple emasani I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is also judged the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. Okay, ko sa yan uya kokolikongi. Okay, kangongeyangi en lalapot pogda kadeik me kokotomoa sangren kauno genia pam porta agot ton kadeik lang
ikalap ko siya yung Kitail sa may Jesus kasto so warong katik pogida I court limbak I court limbak emasani amangi odial magarusia tiban so je meman bang qualify yung matcha chance o makatikan so kareta ekatskito solution ekatskito pasapangan tipachaikan Pola masan epatang limba ko pola keep up his life po makamelele kan oso besan tiparel kan rapan morla met ni akat ko to as a judge okay abang katston katek makokoto mo trial kareta may miminan tip yanana ko lula so besan tipaikan so pelangi matupayo isa kisu Jesus patapatang ko lula Ge Jesus niya ka to patang kolula so Jesus ligi mechewi kolula chewi rongorong sapol mamasan sang nang puksarawi sang nan sapol maramasakan mewi to tongi apan lelan so mapang proto gatik okay Kitail riesa ke walu but as for the coward to it iralakan meminan deep the faithless the detestable, okay, faithless, ralkan me salalapot, on court. Detestable, ralkan me uyetip mon court. The murderers, ralkan me songkam. Songkam kak mimini, lipane tape chay songkam elaramas. Okay, okay, kinda imau, istukin yang kamaramas. Lipane tape chay kamelaramas. Emangay chanwya tadi. Sorcerers, ralkan me pongi tikikanani. Okay, pongi tikikanani. Idolaters, idolatry, pongi sansal, te meakot. Okay, ni tel telefon ka kuyala idol. Ipertache mensang masay ka ponche rapapakir na telefon. Iyay kotan mo. Okay, may pertache matawayar kauno. Iyay kotan mo. Okay, imendaki idol. Dahme chay pongi. Dahme chay ko sampaliki. Monica kuya idol ni child telephone kan ni child seri me ko chme chai kila mon ko taka kuya la idol okay remember ki I am a jealous God ngoi kot me dororoki nandowe remail okay and all liars and their portion will be in the lake that burns with sulfur which is the second death okay kom ka kwatak ni bon peyan Kitail riesa ke walu me wataka ako sa kasaya tuan isingokan me pan rongorong nan hel isingokan me pan wi rongorong nan hel lang okay me bombe chukam chukam melele lekam chor sa nan hel well estuya me ko sta ma kom kamelele okay iminta ye estuya me ko chuka ko kitala masanang kot o ko prongko tama kom yongay kamelele tama ko sambal kom yongoy and Wakiyang tama kot masanier. Po maso chapan pain pilata. Suso kita pachaka. Okay, ako saya wasame. Irailakan me salalapot. Irailakan me wiyeti. Irailakan me songkam. Okay, kamaramas ni. Utuk te kamaramas ni. Lipana tape. Sorcerer song winani kan. Song pongi skotri kan. Okay, song likamakan. Rapan wiye lulul. Rapan wiye isis kay dek lulu. Rapan wiye isis nan hell o that's the second dead. Tuwe che palwara chay ka melar. Palingana chay ka kolar ka dek. O pilpileo laktakla. Puen wiye lulul nan hell. Okay, Revelation riya isa kaysa kyo lele isa klimao. Revelation na son mentunya ta. Ima kayo pulapul ni warakang Christ and sama Christ. Imisilipon sampawat kalkalok so na usigla patamos was agis me teke yo me wi rok ya po persecution apan so me wi kapakap ngene usigtala nan lang wong ko ta limbak abang kasaliang komo yo ngoy tama gogoto apan sa tongi anyone apan tongi railakan mekiyangi time pwe ren kapakap nge pwe engkak masan tro so Kitail esay wiyaw chay mimilale gogoto mapuka gogoto mo child so nintingiyata kasambalen kamyongay ken kola lale
watak tamo puksaraw masani makukuto mo child. Pueki yo kay pak child rong sili kapunot kanen sampawa cha child pikas altara child instance wood lara. Okay? Puksaraw ka tete yung child mamia kapora-pora nirelakan mawaon ke God. Okay, then I saw a great white throne and him who was seated on it. Tama I sharing mensangat because ko saya tuan Mwurin Mehla chay pang kadik. So na pilkilangatar momen kadeko. Okay, for his presence earth and sky fled away. Sampa ona lang pipasang puegi presence of God. Kaya the pipasang absorala. And no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were open. Then another book was open, which is the book of life, and the dead were judged. Okay? So, ang jinjing ng puksarawi, may melara ka pang katik Mwurin Mehla. Judged by what was written in the book. Okay? So, in the Mia book mo we record at child we are we can pasampawat. Or a book apan richita rich pasang ime wasang watawata koskosaya. Me apan chabang gadig ong tango kan mo yen chinching ng puko. According to what they have done, and the sea gave up the dead who were in it. Okay, setakan pilpang kapita palwarakan me melalale. Dead and Hades gave up that were in them. Okay, Hades toja pa, be kapyun pa, wasame. Israel me melarakan pilwiya sansalia. And they, okay, each of them according to what they have done. So katekapan toke songkan me child wiyata. The dead and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. Mga kasakasaya ni Tuan kateko. Okay, kateka esay wiyawi ekukoto. Karata miya ja sapul mamui o ay tungol chance. Amakjamelara pandalar. Ap makom kachin yeya sorong yan sa wacha say wiyawi. Okay, yan sa mga pa mela katek imabuksara ko saya. Katek lak wiyaw pang wiyaw yan sampa. Okay? Second death medweta kaunaban lakdala masani. This is the second death, the lake of fire. And if anyone whose name was not found written in the book of life, you will be thrown into the lake of fire. Okay, meman me atasota miminang puko, pugang kamorwat, aban laktak sila, nan hell. Okay, ngoy I share right testimony. I aleta Christ 95, 97 ikarkarogi deep. Ngoy mo penta me ngoy tro kauno me manging. Wis maybe we deeper. It's what like yala scripture but they will what kata. You can what oral up silly. Abu imayer. Ang merla changa yo ramanda judgment seat of God. Me wasa mata ko saya. Ikilang ayang lalain ko dala kapin mga naramas kami halumoy. Chon lang riyaman palia po ko papak pasang. Okay, palia sa koyak rot. Palia ka chon lang. Ariyan sa maman kung gola raikin ijiaktik lang at rail. Sarata ma ataminan lang ng puko koros worda. Maso chata chon lang itual mga ngilan mga yeyurong. Apalelan so nayo. Achon lang ijiakti melan kokok. Aso pay wawasang erpo na yipsapan. Pangakdarawiya ichon lang. O dayban minang pukang kamoran po yang aleta Christ.
As to talk ya, we go yigibana, polibarco, Casacosacan polipar, mortal and polipar. Okay, to it a mountain, polipar, abanda at that donya, a more to a trama. Ime careta, and that ime careta bow, cogola palisacoyac, Masaya pakiala, rotorotio me kilang, up wrong, nilen nan hell. Okay, Matawa oramano yawinan. Mwurin barger yaw mwurin da Christ. Mwen sambare riya sa kriya wan sa wat. Ay chukak manogela. A fresh, a cup wan sa oras pagada. That's a warning. Kauna men warning ya. Kadema wawala po na malita Christ ko uyetip. Pagapilpan ko lanan hell. Okay? Makarate mengakela kay Kitail. Puk saraw katete sansal. Okay, ganda sa nanel, tama ko chilimbak manen bangko sa kang kichala nanel. Epil sansal menampuk sarawi, o mo pesapengen. Okay, Roman 1 silu po ilan tibiye mela. Kalangan ng ko takat kiyang kichala Jesus. Niya chepan, asoyer yo sa chay kukola yo pa chayla sa menchal tipan, akichala plukur lan Jesus. Chay sa chepanan ke mela wet, mapuk saraw masani chepan katik, ulak taklanan nel. Chepanan ke eternal life. Takot eternal life more so tuk. Giban last kila wasa. Korean picture riau payo del duao. Korean picture riau payo del duao kachin masani. Pokot sutra kachin kuporola ton langko mewiyatar tip. Okay, wasang watawatay men watakong kachailakan maganda. Makot kot limbak ta chuka melele ban laktak lananel. Makot limbak ta ban laktang kilananel. May miya pa sabi nga ng puksarawi. Okay? Masanir ng karyang picture yaw tayo. Pokot so taka chung kuporola. Chon lang ko mawiyatar tib. Iap ka chun kasapokay rail tong nan hell. Okay? Wasara saldiria nan rotorot. Awiyawiranen katik. Okay, tonlanga salidi awiyawiranen katik. Kot sotaka chungkuporola men kawako. Apo kitong kat kitiang pon ton sampa. Suwetko nolik lapalap. Yita me katin kamaurala noa. Yeyi me lokiseli tuan morpong. Pan kupran kot. Opil yangaki aramas isiman. Is aramas isiman. Apod. Napujak siliman. Ampujang popod. Rail mecha waliman. Morla. Okay, wasa. Esong-songan proof ang kamuyongoy. Me kot pang kamomala. Aramas koros me sutra pilatai. Okay. Coach katin kamomala kanim kan satamo komar. Tayo satamo komar. Israeli strain kanim me uyo popo no lili. Okay, and so what are we at? Kia wakin me. Kachailen such a namananki popo no lili. Okay, I chase two wake me Macauno. Such a bang kamomala. Kachailakan me uyo popo no lili. Anana pak mak pan satamui komar. Tame yuronga tame so chomawi kamomala kiksiniyay. Anban makong achapilata chanu yo popo no lili nan muewet. Kaunas chuwakila. Okay, malakay stilu wano I am God, I change not. Sarawipa kasandipa as chuwakila. Chela ramas me kia wakila. Pueki chais chuposon, pueki chai pilata chapelen kaun, a child maur. Amasani coach katin kamomala kanim kan satamo komara. Katin karonge ki la kisiniyay, uwiyakin ray la katete pantame, pan wiyang meswetakan. Okay, armaskin kilang, ralakan me study ko buksarawi. Randam repetiar sin waran chakay mepil wi rong tuacha
siniyay chagay siniyay relkan me kola study ki stream book sarawi wasama kauno korongela sadamo komar mina book sarawi en chingiti dame chailen kilango mo chailen katarban dame ko to mo trial bweni okay akatin capital a lot okay wasa mi wata ko kasale yung Kitail tatawag ko tsaka niya kung capital relakan me pilatay akan kamo malata korongela relakan me subaysang akatin capital a lot wala la pa kaman suwata na rama suwata wala la pa kaman me aletier apal sang ni tiyak suwata na rama suwata kan pweniya wala la pa kaman apkin miminang pungarail ran koros okin kilikilang orong arwiwiya suwata kan makin kansens witiala nan kapete okay eu sign me kom gak pen katek lali kin komo makom wuwan nong yongen kot kom sejabani sisana mau nan so ucara naramas okay makom iserian kot ngen sarawi oko lalom ngen sarawi ka kauna mo nong yong kosa yang kejailakan chon sarawi te ipsapal te chekin batak mag-check lang sili, di pa naramas kak chay bilyang cha ngarakwela les chu punot ki, pingi chay la sa chay salongala. Pweki, taka ono kupurperen kiki nan marki David, a man after my heart. Way rongi tama got way rongi, celebrate tama got celebrate, momon como yongoy, makot me katin yeyas lalecha. Chachakak mer panosang, chabang, nanti yang gue sarogi dia cai kalongi lembakan kot pokita cai du dia ler tama ko to mawa ime cai kan persecuted ke poiki ramasakan me pelata tip rap chacha kan gichail bechail sansu dong rail abo ikamele ni da cai ba moket ke lembakan kot kaden cai ka sawira lap cai menchono reni salatakla menchono renasame Mwurin sampa waksang Mwurin serian kot. Okay, sejukak Mwurin sampa perperenan tipay ngoy kaskasik mi pangkolanan lang. Wasama sani me lot ekin mimi sila ng pungarail. Okay? Ekin mimi ng pungarail rang koros ekin kilikilang ekin rongorong arail bubuyakan o kansens wadi nan kapete. Isong kapakapa mana kansens wadi nan kapete pueki akin kilikilang. Kariminta ki makampan kasawi ki makamuwa limbakan kot. Kam sa Japan para-paren punijay larmas pangkulananel. Kam sa Japan kamakamay chong remed mga po insene pilipilso aban burden makakaloga kahang rong kuya papat kuya kay sisil kuya kapakap pueki ka maros kilar aban lusang morsodok. Okay, rajugituk tuaw. Arakano katin mangi kapitasang me patitikan nanarapalakan. Opil katin mangi nakitong miswet kan lokolok loud lel lokolok loud lel ranen kadeg. Dahme masani wasa kauno pang kapitala Israel me patitiyangi. Apa pang kolong lokolok Israel kan me suikalai. Ap mele Israel kan mekin kapayata inangan inang puel empalwarail kan okin kamamali kosanti kan eniliman kot. Okay? Aramasman memen Mwurin deep epilata deep mongkot. Kamu yongay bukit deep kitatipan ak makchapan pilata kot. Manamanang kot pan wukit kichala. Kitong kichala more kap o kaparoparan more sojuk mi merechal. May pan mimichor na ninsene may yaw kitip, preparen kitip, ime wasa ko sa yan irachugay sa ka. Ap melele relakan mekin kapayata inangan
inang pulpulen palwarail kan. Tago inang pulpulen palwarail kan. Song koros me bangkas aminela. John pasang god wa inang ekosang ni inang anaramas. Kay teng kuprong god. Okay, chay mangi yer ya inang kan. Kalesia lima isak tuaw. Ako saya isak walu isak tuaw kutilel ria isak ria ako saya tuan ngayon sarawi o inang anaramas akan uyupa na. Okay, apo saya tini isak tuaw o iralakan memamor kisong pukat kay raketir sound rojo. Resoja pan so kuwing kot. Karata akin kansens wat palilaw din kichel maskon. Chay watakalar o imiminan ma o sang wapoy tare absotoya mekot. Kamelele me kolula melel akin wahato wokla melel ren aramasaman melikuryang kauno. Okay, masani ap melele ralakan mekin kapayata inang pulpulen palwar railkan okin mamaliki kasantikan me niliman kot kasanti niliman kot. Okay, so miayer kasanti kot me toko komuyongoy chapana sosanya chapan watak puksarawi. Pokasanti kot me en poita ap kaitekin senachild. Okay, panudu wasa jongoy kapakap meman merong niya saikin jamuitan Jesus am maur such a pinkela pan kan wokila such a pinkela pan kan pungla mong kot watay pungla such a mimini atay uyata momotso mekitaliang atay pungla mini atay kolula ulukelong Jesus enut kaunta atay mora atay monyo ibang kapakap makom makomanane Jesus ang kachlona na maur pokamuyen yang pitsang nan katek may bang kateko imsaklanan hel akom kak uya kapakapuet ni Tuweng sapol momi uda chala sanya kapakap main count Jesus ipartisang komi ikamelele mga yarmas te panaman sang niya ipudi liretok lakwet ipakiyang kam kachan makakiyang yatipaikan Kom kacang kaclona na imongyo. Kom kacang kaunta ay maur. Sang metkola. Uyakin yala sang naramas makom kupurki. Kachkitonya ay poson po yung kakamelele. Tama ko sabol mo masan iyar. Ni marang kaun Jesus. Muyay kaun ay sang komor kukulata. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kalangan ng kumailakan. Magachinye yang yaklakwat. Happy Sunday.